Manjai CDP naka checking along hem konglong kang hua bang pu bang pia tumapan kenep dunlong. Rong teke arar tumapan MSC Richard Togbi ahin pen towar kasaloga sai kereng pipon. Panbari Lokhiram Astrom arong along Duar Bagri Press Club mate Perangkia bitung atum kahumri dam sai kereng po. Lakhain koi vothat langso MLA Rup Singh Teron ari deng pen don pharoi sira phokebra pho arara phan aki joy pen longle apatta keron pon. Neli birta thanbang Sondro Singh Rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajirik lo kardom. Tangna pini arsik jitla pen sodda ka birta nonang ton pen arjikta. Manja ICDP naka checking along hem konglong kang hua bang pu bang pia tumaphan kenep dunlong. Patumi jang mini phaike thom bhomkuru arni kang sampor phai pho apor malom manja ICDP naka checking along Dimapur ke paleji pu isi Maruti Suzuki Baleno registration aphaila ke UPI isi pho DM5A sirkep truck ke thom ahem konglong kang hua bang pu bang pia tumaphan kenep dunlong. Birta kirip dunlong atengke hem konglong kang hua bang pu bang pia tumamen lake puhenlo. Asis Chaudhary lapen Pinanso Ravindra Yadav lapen Sangeeta Yadav henlo. Bonta Sangeeta Yadav lake amen chelar phaksi Chaya Bansal pusi chethanpon. Birta kirip dun thulong atengke labangso hem konglong Delhi rong sobi pen nang chonghusi Uttar Pradesh Ponsi Hudak chassis number lapen number plate lar phaksi Dimapur anat ke jordamji apansi bor ilo sitame engine number abang lar unide rajok manja raikom asai khiatum ari deng chingnang loklo lasi alang litum bang thomaphan non manja thana alongsi bengchok lo pusi birta ribdon long. Karbi Anglong manja pen momita timung pi report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha. Nijang Karbi Anglong Socheng constituency along vothar langso MLA Rup Singh Teron ari deng pen don pharoi sira phokebra pho arar tumaphan akijoy pen longle apatta keron pon. Patumi jang mia chiklo ni phai ke thom bhomkuru arni Nijang Karbi Anglong Socheng constituency angkang langkar om Hamren town ward number 3 along lakhain koi vothat langso MLA Rup Singh Teron ari deng pen don pharoi sira phokebra pho arara tumaphan akijoy pen longle apatta keron pon. Pinpur में केदो के थाकजी अफान लोंगले फेलांग थीर टिप आवे प्लोतांगते सॉक सांग तांका महाले दोसिता केदो च थाकवे चेनाम लासी केदो के थाक के थीर टिप जी अफान पूरा लाखा इंकोय वोथात लांगसो MLA Rup Singh Teron ari deng pen don pharoi sira phokebra pho arar tumaphan akijoy pen longle patta keron pon. Bangsa mealong Arya Sangho BJYM Nijang Karbi Anglong Amepu Pritam Rongpi Ward Commissioner Dilip Hanse Ward number 4 Dilip Hanse Ward number 3 Commissioner Purnima Hanse Pia Abarim Fishery Board Chairman Johnson Teron Lapen Ongdung Klembang Phubang Phiatum Che Tongdunsi Akijoy pen longle apatta keron asai messen ing samjin pen pachun pondo. Bin lebang so mai long kota keron kon abang phubang ko anabang punang lipen pari bijir konong hali han bachini data pakai padu panglu pen pakai da umrinti bangka dewe pakai patos kere ini bana pakai kuri da patok tapi social media long bang position tu malah phane pu Rup Singh Teron MLA sar ke hai pen ke lebang so kota keron bang ke ador abi ko kota mungkin dikilo pu ador do be puta la ke bang kutum ti kini lo keron tung ke so karban keron ko ti lang tum la ador be pen tu makam suli bang lo la ti bang Nijang Karbi Anglong Hamren pen Bronson Terang lapen Daniel Terang report Biswanath Karbi live.
Tang de pini adun thwa birta non puthot ang ton pen lang icha. Rong teke ara ratuma phan MSC Richard tok bi ahin pen towar ka salokasai kedeng pon. Patumi jangmini phaike thom bhomkuru arni lakhain ko rat thok dwar bagore MSC constituency angkangpi Deitar police station ke parlo rong teke ara ratuma phan MSC Richard tok bi amethang jungjung pen towar ka selampi. Jongpon me rong teke arong parong klido lake hemari rong hangarong ke hai rong piarong jaliram terona rong lapen pura ingti arong hello rong teke ahawar towar ka heno parpi ga jok towar ka cheleng penang an hata kara tum kisung thekti ga porahut MSC Richard tok bi ahin pen amena jungjung athi adat pen towar ka saloga sai ke deng pipona jok hadak ara tum ahin pen kachuru parpon lasin non nangkele ji Karbenglong Autonomous Council MSC kilikji ahut pusitame hadak ara tum MSC Richard tok bi afam cherap chitodun po pusi ningje pon renti lapen ke Deitar Ward Commissioner sekari terang penta bangso asayalong nang cherap nang chitodun puta hadak ara tum ahin pen birta nang pachinidun. Kaziranga pen Robelson Rongpi report Biswanath Karbilai. Tang de pini adun thwa birta non puthot ang ton pen lang icha. Peni lang parpanang bong teron arong along self-help group at tumahin pen partir piponsi han ke chamakulat kang pupona sai kedeng pon. Pini jangmini phai pli urmi arni lang parpanang bong teron arong along aklim so self-help group a member Gracie rong hangpi ahin pen partir piponsi kulat ing puponlo. Lapen members atum methang chutiki ahan hei huisi bipondo. Bangso akulat kang pupon thegya phan pura theang CLF atum ahin pensi tangka piponlo. Jivika Sakhi Sumitra teron pi lapen posu sakhi sika terang pi atum BD sore ordon pen mesen pen kulat ing puponlo. Bangso akulat kang pupon ahud BPM Arti Devi pensi ing puponlo. Lapen aluhi aman pen kache tongdon lake Singhason BC Angelina Sangma Budesor Hanse atum chetongdon pen RD pidonlo. Karbenglong manja pen Momita Timung pi report Biswanath Karbilai. Tang de pini adun thwa birta non puthot ang ton pen lang icha. Panbari Lokhiram Ashram arong pherangki atum kahumridam. Lakhain ko thok dwar bagori constituency ke parlo Panbari Lokhiram Ashram diring polling station ke parlo Panbari arong araratum kisung lopu chetheklong si pherangki atum kahumrida malong amethang arong along kisung alam nang jethandon Lokhiram Ashram arat kaningje ponatengke rong leadership atum wangsita Lokhiram Ashram anke nang palele puta pherangki angno ningje pon Aprang hemso nang keron pensita nang patang tesi keong lapen ke non barla porlo tangte nilitung ke towarta awe so that uneret ahut sita ke dam ke bang siksak wik an puta nang than pachenidon lapen apata ki junji alang sita me ka siksak hektik puta puthot Lokhiram arong araratum ningjepot Lasin non local MSC Richard Tokbe nangli laso kisung along nang rap vek thapusi hadak aratum ahin pen kachuningri padopon Benglong Karbenglong nala Lokhiram Ashram betapu ko Panbari pu tumla arong supi polo la sancho mana de sivelo agang burata la sin tunge towata we ring ver we nget lang tan kan sinang pita lata Congress hot ne BJP ne hot nang piginang pilo wai pista mela hai thang ta non ke pu ave angkela si el tunge Alang cho sogi ta ga digdar angke ringwer le mithang poisa le do ta bahai nang pota ave akole pentiwer le bonai nang ta ave hingno lasi nangli tum mithe phan chuning ri lo ke the ki ding tum phan nangli tum nang rap ji puloti la hai podang rap ik than ni tum phan la lo lasi ke nangli tum han chuning ri thulo an su se puwan rap lati rong ta jo non ta heri thang ta ave Masih aku hem rik nang pike nang pilo nang piwai pita kerikia we yang hawa we asa aku dah nang clear lab le det ti angke
hala klong ta floor ve lo thang ta ve pun la pen la hai ta thang ta nang pe clear la le det ti tio apo si la le tum phan chuning ri thulu la si nang le tum nang rap tha la si MEC local MEC Richard Tok bi na humriri mala da homri hoi pita harong an wang ipo ke da an son cho wang we de po dhuni han sik he wang po bo sing he wang po ke la son long ke la po na wang we ente school do mante school do hula la ta borda long si do school lo than bang do ma we tang te lo than bang do than bo man lo than bo sumar kente Osmar da ko bang phai ki enon thai enon ne sita ladak em school ta do ako FP school ta do tang ten la dak kona police station no parlo ni tum dak di ring sangke te lang ki jun punan tung sik sak pik pun te kon mat ang si lang ki jun dam lang jo jo ha ka dan peng si ni tum te ajo si lang jo dam ke la bang po hor ke dang alang chora thek ta do ma ve ma si la po aju pen dang kok pong ke la ke jun lang ma ke jun lang Kaziranga pen Robelson Rongpi report Biswanath Karbilai Tangde pini prime time berta la ampen si kang tonik lo kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme